musidɓe julɓe tedduɓe, ndaare ɗo ko wiyete kon du'a e barki. Du'a e barki, ndaare ɗo ko wiyete kon du'a e barki. Ndaare ndi leydi ɗo wona lekkal, wona lekkun, wona cankun, wona caangol, wona maayo hino no yoori ken ken ken. Ndaare ɗo kamin fokkituno hino komi woni yite kon. Mbeɗen yiwde Madina, mbeɗen arde Makka. Kilo 400 e kilo 50. Waɗi kilo 400 e kilo 50 ma 50. Eyno ko on ɗo yiide kon. Na caangol, na cankun, na ɓundu, na lekkun, na leggal, na witaare hino. Kono e nder leydi ndi fof mayri. E nder leydi ndi fof mayri. Kala ka wonɗa e nder ndi leydi ɓe, sila faala siwum ɓuuɓu kun a pooɗay kun. Sila faala kosan a yaray, sila faala ɓiraɗan a yaray, sila faala honno wiyete tew a ƴakkay. Siko tew ngeloba no woodi, siko tew baali no woodi, siko tew mbeewa no woodi. A huɓɓinay climatiseur, sa faala a waalay ka yaasi, sa faala jogoto $100,000 jinda ha weeta, goɗɗo tufatama, goɗɗo yennatama, goɗɗo ɗurotakoma. Ko ɗum wiyete barki, du'a e barki. Ko ɗum annabi Ibrahima alayhi salam o du'anino ɓe, o du'aniɓe, nela salama du'aniɓe. Awa hino ndaare o yii ko kaaƴe wonɗo yiide ɗo, kaaƴe ɗum kono ala hay hunde ko ɓe mankiri e gurdam maɓɓe ɗan. Ko wiyete kon ɓuttu sécurité ko kamɓe nattana leɗɗe alarba ɗum, kamɓe jeeyi ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahima o wino rabbi ij'al hadha albalada aminan. Allah waɗu ndi leydi ɗo leydi holnidi, leydi ɓuttudi, ɗon ko pays on fof Allah aya on faandi. Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini wondema noon ka suudu Kaaba ka haram, ɗon kadi sécurité no woodi. wa is ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna. Janto tumande me wanno ndu suudu heɓindu baraji wonande yimɓe ɓen kañum e hoolare e sécurité. Donc baraji no mooɓe ɗon bi mana wakutu goto fana goto juulaɗo ka haram Makka ɗo, ka haram Makka ɗo, wakutu goto juulaɗo ɗo e mana e ko wakutuji guluji temedere woni ko goɗɗo juulata so heɓa baraji julɗo nde wotere ɗon. Sécurité on ɗo wiyete ɗon hayya ala salat, magasin ji kanŋe ta ko rido tum poɗete, bogorore waɗatake. On tigi ha juuloya arta, goɗɗo memata, hay hunde watta. Si Allah tawnima leyɗe goo magasin ji no sokke bogoroje korto kartare, haray muran ɗum ino huɗɓini. Wallahi yo jama wattan hakkille ko wiyete kon barki, ko wiyete kon du'a e barki. So ɗum heɓiki haray programme marsi, so ɗum heɓaki haray koko ɓe wino kon. Allah wiyali huuɗaɗo heɓata complet basa, kono mo sabba ka ɓornagol mo, ko est ce que o ɓornotomo ko ɗon sabba, est ce que o ɓornoto complet basan on ko ɗon sabba. Haray musidɓe julɓe tedduɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala wata e weddito e ko wiyete du'a kon. Kala ko anduɗen kuɗɗi no heɓo rentoɗen, kala ko anduɗen du'a hino heɓo wakkiloɗen. Ko wannon si ɗum heɓike, si leydi heɓi du'a haray programme mayri marsi. Si leydi noon mooɓi hakkeji tonuji mo kala no janfade ɗimmo mum. Peesowo tewon no wuccude, etowo maaro kon no wuccude, yeeyowo nebban nayɗan no ɓeydude beer, yeeyowo kosan ɗan no ɓeydude ndiyam. Hay sa ari ka kasani noon ko station ɗa sodde kada wene ndaare compteur on peyji puyi ɗum ala wiyete ndaare compteur on. Ɓa wonay tranquille, on tigi pompa sans problème. Si tawi noon ko sifa ɗin janfaji, mo kala no toñudoyam, mo kala no dari no wadde turto fiyo programme ɗimmo mum bonu. Sifa ɗen leyde ka sifa ɗum jokka, wata sabbo courant e ɗen, wata sabbo ndiyan e ɗen, wata sabbo sécurité e ɗen. Ko ma yimɓe ɓen change mentalité maɓɓe, ɓe wona yimɓe nunɗuɓe feewuɓe huuloɓe Allah. Allah yurmina leydi, Allah daali baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ko leydi moƴƴudi laaɓudi ɓe yimɓe mum laaɓi, ta toñata toñidirta,
anyindirana mo kala no yidani oya ko yidani hore mun ko mo kala no yurmini oya ko ɗum wiyete baldatun tayyibatun on say noon rabbu on kankade wona gafour o adda sécurité o adda ndiyam o adda ɓuttu ɓiɓɓe waɗaɓe barki heɓɓe warana ɓiɓɓe wiyoɓe pamum sina ɓallum e rob waray ɗum arana sifa ɓen musidɓe julɓe tedduɓe mo ari e ndi leydi yiyay batte ko wiyete duwa e barki kon ko woni e ndi kon on tigi yiyay ɗum ɓuttu ɓernde teddungal nafakaji jaramji dewal yimɓe moƴƴuɓe laaɓuɓe reedu ɓokkoɓe daareɗo ka arɗa ɗo e umra sina faala ko ñamata kon waɗu mbuɗi ma ɗin ka jiifa joɗɗa fanka koyo ɓe piiru fi ñammingol yimɓe ɓen huntinaɓe ɓe piira fi jonnugol ɓe koɓe sullora piiji ɗin 9 leyɗe goo si Allah addaniɓe suumaye si sakum maaro kon ari ko 300 000 ɓe watta 50 000 si sakum sukkar kon ko 300 000 ɓe watta 50 000 ta ko sifa ɗum no hawni yimɓe ɓe yo huuɗo Allah ɓerɗe yimɓe ɓe yo hoyu yimɓe ɓe yo wonu accoɓe yo wonu yurmeteɓe yo rento e toñugol musidɗo mum heɓa musidɗo ma on haysi ko moseɗen tum nela saslamaki tabassumuka li akhika sadaqa ko mosanta musidɗo ma julɗo on ɗum tun ko sadaka kono mo yiiɗa wo no dummini hino muni no sicci a yiyata yeeso hentingo a yiyata mooso mo kala no anniyani oya ko anniyanaki hoore mum ɗin piiji si ɗum woni haray ko wiyete kon sécurité ɓuttu e courant e ndiyan ɗum haray ɓen tigi ɓe nanay inde mum qur'ana wi walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah dani ara yimɓe cayɗen gonɗinno ɓe rentiɓe huuli Allah subhanahu wa taala ɓe rentodiri toñidiro e jamfodiro e fenidirgol e hoore mum e ɓilidiro haraɓe accuno ɗum ɓe woni e dow pewal e dow kulol Allah e dow finde sellunde Allah dani men udditanaynoɓe barkiji moƴƴireji immorde ka kammo e ka leydi kono Allah daali walakin ko wontum kaddabu ɓe fenni fa akhadnahum men nangiriɓe bima kanu sabu ɗum ko ɓe laati ko yaksibuna hiɓe faggito haray musidɓe julɓe tedduɓe programme meɗen umra on ɗon ɗo ko direction e honno wiyete makkatal mukarrama en fecci tumbo eɗen yaade alhamdulillah shukru lillah haray no tirirɗon noon ɗo reeni honno wiyete e programme ji ɗin ɗon en ɗo reeni leydi hino komi sifi kon hino leydi hino ɗi leydi yorundi ken ko ni annabi ibrahima tawruno ndi rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salah Allah jooma o wi e Allah koɗo noon suudu ma ndu woni na lekkun na ndiyan na hay hunde awa mi honni ɗo dey ɓe gure annden mi yaali ɗo ndiyam mi yaali lekku mi yaali jangol mi yaali fitare o wi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e leydi nin o toranindi dimɗe o toranindi bimana ɓuttu e teddungal e piiji ɗin fof rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun annabi ibrahima ko adi toranadeɓe ko ɓerɗe yimɓe ɓen fof fewto e maɓɓe ɓe yiɗa argol ga ko ɗum taw adi tora o inni arsikaɓe kadi dimɗe fiyoɓe yette mo kala e nder adnal naw fof fawa donc munkun e ko Allah arsi ko ɗum o addanaɓe ɗo hitade kala hitade kala ko wiyete fruit e noneji mum kon fof koye ndi leydi yeyi ko duwa ko annabi ibrahima toraninoɓe kon no gasa woɓe ko wiya sa tawi ko gonga leydi ndi no yoori leggal ala kono noon ɓe mari pétrole molanaɗo min miɗo andi leyɗe ka woni tabi wi leydi sakke ha yimɓe ɓe sikkito piiji miɗo andi leyɗe ka tawata ɓe mari pétrole ɓe mari gaz ɓe mari bauxite ɓe mari kanŋe ɓe mari jaman ɓe mari uranium ndiyam saƴay ɓe mari canɗi kala ngaluji adnal naw fof no tumbodire ka maɓɓe ɓe weela ha mapude hoore faami lawigol ko ngaluji ɗin tum ko duwa on e barki king si ɗum ɗon heɓike programme maɗa moƴƴi
si leydi heɓi ɗum programme leydi moƴƴi si tagaɗum bani adama heɓi duwa e barki haray programme makko moƴƴi haray en torondiri bi mana hebbinonagol duwa e ɗaɓɓirgol barki ɗaɓɓirteɓe barki ɓe neniraɓe men ɓe jibbinɓe en ɓen kañum e babiraɓe meɗen ɓen kañum e bappiraɓe kawraɓe yayraɓe e karmukoɓe meɗen ɓen gorol e dewol ɗum ko yangante ɗum barki ɗaɓɓe ko ɗum ko ɗin piiji koye sifa ɗum barki heɓoto jiyaɓe Allah moƴƴuɓe waloɓe julde jemma ɓe andanɗa hoorema ko nefiniɓe ko hippuɓe guite ko rentiɓe ɓen kadi no heɓora duwa e barki ɗum na ko fijirte noon si ɗum heɓiki haray programme marsi kono si tawi a moosi wo tuma jamfiɗa goɗɗo ɓeygune ma ne ñaami wo tuma goɗɗo wulli tawa a daroto ɗo signayo goɗɗo soke ha maaya tawa tooñu fiyo ɓeygune ma ne ñaamu tew yara ji ɗin hakkeji fof moɓodira e hawtidira ɗum fof defa ɗum tana e kasara e albalaw waliyasu billahi Allah subahana taala reeno en o reena leyɗe meɗen ɗen o waɗaɗe leyɗe marɗe ɓurtu e teddugal e sécurité e yaajede kañum wat tabintinna yurmodiral e nen goto yagal hakkude bimana e citoyen ɓe leyɗe meɗen ɗen haray musidɓe julɓe tedduɓe e nder kadi wa fewdo ɗo e ƴettita e micro on kadi kadi noon ne woni o inchallah ɓe salmini on kala ko wonir ɗon e nder adna Allah o fof moɗon ɓe salmini on wonirɓe Europe wonirɓe États-Unis wonirɓe Afrique et surtout wonirɓe laggine kam meɗen kañum e wonirɓe Sénégal e leyɗe hedditiɗe ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. الذي نقدر يعملوا العمليه الان العالم تتوقع ان خلص خلص ما حد ياخذ 2500 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون صدق الله العظيم.